9 megawatt maintaining mini hydro project ingding si kasalam ketang Karbi Anglong Assam Arada Phan Birta Kimikiwan Swachh Bharat Abhiyan pen kechengsi baithalang so town committee pen rat akam ke claim ke pangcheng Kang thip etaralang so ke pamanji aphan KCS pen ke krehini arada phan towar kacholang Kardom Karbi Prime Time pen libirta than bang thare harmony pen number tangran pen RG thang Karbi langpi hydro project ame kache thorlong ningkan trok si api puthot Karbi Anglong pen 9 megawatt amtereng mini hydro project kang puji alam pen puthot ring ame kache dorde Karbi Anglong mate asamarat phan isi birta keme hem tukup along nangli tanglilo West Karbi Anglong wathat lang so pen kahilo kilometer crepe home mintereng puadim 9 megawatt mintereng mini hydro project kasalam isiang deng tang etlo kuti pharo societ tangka pen kasalam la swalang teng tami thang inkora pliani Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal si ingpu ponji Assam Power Generation Corporation Limited pen akimi 9 megawatt mintereng mini hydro project kangpu japan thang inkora pliani ani hot patini 9 megawatt mintereng mini hydro project Amiri hing pen Karbi Anglong mate Assam Arada Phan kaike kangking seding kedonang pen jokpon poposi mini hydro project kasalam arpukido asaipu ning chepathe Assam Power Generation Corporation Limited pen kipachinia tengke mini hydro project kangpolong Assam rihing amia minister Tapon Gogoi Hill Area Development Minister Sumrong Hang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang baithalang so AMLA Mansing Rong Pilapen Pinan APG CLSI engineer tumta chophapon Baithalang sorong supia phan pangthir pen kibija phan pura thang ko raga thom arni baithalang so town committee pen kechengsi rad akam keklem pangcheng pon pusi baithalang so penelitum pherangke jesoni hi ka news along birta nangpale baithalang so hawara rat Swachh Bharat Abhiyan aputhak kepachi hungchia phan pura thang inkora ke thom arni karkor karphek amu dengsi baithalang so town committee pen kechengsi rad akam keklem pangcheng pon baithalang so town committee asa hempen Kipang chengla so karko kar phegasai hithiang kang antapale munit anukan chitum head pen kidam nang jia dip hayuyanta pangthir pon kipang thir asai long BJP West Karbi Anglong amai pu arun te rangla pen pin an school house martumta chitong dun si chetodun তারিখ মেনট্রেং হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট উদ্বোধনৰ উপলক্ষে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৈঠালাংচুলৈ আহিব আৰু সেই উপলক্ষে বৈঠালাংচু টাউন কমিটিয়ে আজি 23 তাৰিখে স্বচ্ছ অভিযান আয়োজন কৰিছে আৰু ওচৰে পাছৰে থকা সকলো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আহ্বান কৰিছে আৰু এই অভিযানত এডেনবাৰী এমই স্কুল এডেনবাৰী হাই স্কুল বৰপথাৰ গাৰ্লছ এমই স্কুল আদিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই অভিযানত আগভাগ লৈছে আৰু বৈঠালাংচুৰ সমূহ ৰাইজেও এই স্বচ্ছ অভিযানত ভাগ লৈছে Plikebra po angdeng Karbi resonanso arongaje jut erapi taralangsu juta klamalong kasau langdam si KCS pen Karbi Anglong risu ejang lo charlia song lapen hampang asong aphan taralangso aklam kepangthir asai along nang jitudun hur nang ji puji towar cholang Plikebra po angdeng Karbi resonanso rongaje jutkok pen api taralangso jutang aklam non ke plastic polythene ke tersi cherai detlo taralangso jutang aklam thebi angkang puthot hampang asong Lo Charlie Asong, Risoi Janga Song Pen, Kangtir Etar Lang So Mate Clean Tarang So Asai Kedeng Jiapan, Cases Saihem Chun Bang Pen Towal Chulang. Dan walam support han bertamu tan ponik sene. Aturkimi Academy Difu affiliated to CBSE New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Oof.
Bini siksa klabo nila so chupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingnisu. Bini siksa klabo nila so chupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Mathari. Non along Karbi beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di lo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pensor lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kechengsi sopin so la pensor lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Wrong Parpi, Wrong Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinpin na humrig mo. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi gulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dinamu pi putat bertalong wang thulo BJP song along claimship abangpu Mahendra rong pi thang thang kora hinierni dongkam mukam along song pen chi OCASDC along chingbe dun tang lo pusi pherangke hondor kropen karnu sa hamlong berta nang pale Pariwartan na song aphan aning kaching sam kawya journey ASDC a song along Jakong Chipidun Rong Lubuse Alang Lipen Ningje Alang Lipan Dongkamukam ASDC Sai Hemalong Hamren District Committee Maipu Ramsing Terang Arideng Pensi Kangthum Karne Padopon Kangthum Karne Amay Along West Karbi Anglong ASDC in charge Ramsing Rong Hangda Chetong Dun Mohendra Rong Pipen Anparta Puthora Kaprek Abang Pu Bang Pia Tumta ASDC Along Kewangji Dolang Puta Rong Pia Sanghupen Ningje Pia Lam Hage BJP Atumang Tan ke Teglong Tengpen Arlula Son Gali Songang bong party ang bong arlu kaci thaktot thepik kaci bitin thepik lapen hempre kaduk we alam bang api khe alam bang api kasi BJP tumge dhorom se gapethi kasi dhorom gapethi lo bulutang the Karbi khe ke kaci thak the uji aron kapre ga dhorom kapre kiri matumdu kasi khe aphan gapethi asong mate party aphan si jasmet pet da Karbi anglong ahwar inglong aradat mambanga kenang sot kusini limata kiceng silo lasi lahai ka do galam lang dam lo pulang te nona poro bangke BJP along ki dudun komane yong si kupini ali aphan kupini akime theglong ji mune paning ji thedam pen jong si dudun pulang te lage jail ki during memu mate lok ablong ki during memu la son sini li thegla lapen ASDC mate autonomous state demand committee a party non mada position thang thabi lata hoklo serious isi akisu mate ICU aki binalong sidulo lapen la suang bong pen labang so ICU ki binalong ki duang bong ta avi ki pinangji bong pi bong pho vi ki pinai lapen la pu anang bong pen nili nut pini ye isi long nang chi jog dun pen bangke la so kisu me unji pu alam khali bon sita isi vet a drop imu vet a vi le nili bardun pusita labang so kisu phanisi akirab long i punili mathalo lapen ning thepi BJP along ki claim dun mo akaprek akorti la pening ye tumta prabjin pen along mate a face wise
la su chi contact mate chingki che than dulu pulutang te labang so party long ki wang ki ong dung ji angring thepik Assam Assembly Conference Hall along thang thang incorrect Tom Arni Kibi Chinki Jitan Amaya long Karbi Anglong Pen Pedangke Joising Togbi Chitong Dunsi Kachingwa AC Amu Endun Pusikat Nusalong Birta Nang Pale Assam Assembly Conference Hall along Manpeng Mai Pumate Speaker Hitendra Nath Goswami Pen ke pha mai long Karbi Anglong Pen Pedangke Joising Togbi Chitong Dunsi Phumen Phulok Atumang Bok Chihut Chipudun Alangli Akrokala Malong Pacheton Dunsi Assam along Ajutang Rai Komla Pen ke Pachan Along Karbi Ajutang ke Rai Komla Pen ke Pachan Kenang Sot Alam Pajir Midun Alangli Lasso Prang Sahityas Academy Pen New Delhi along Thang Thang Inkoresia ni ke Bado Sumindar Pialam Arani Katalona Jai Megalong ta Chetong Dun Karbi Prime Time ang lapan sikang tonton ikla tumbe thang me kurang tu